Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. This time check is brought to you by ACM. This time check is brought to you by The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sa sinimatinian maka-aksyon, ibalaon nato ng lakat sang panahon diri sa Bacolod, kag probinsya man sang Negros Occidental. Lakip na sa bugos nga Pilipinas, sining adlaw sang Biyernes, mga ka-aksyon. Ang pag-asa nagdeklara na sang dry season kon tingadlaw na, no, sa sinimatinian maka-aksyon. So, lauman naton ang mainit na nga panahon, umpisa subong adlaw tubtob sa pila ka mga binulan. Una sa balita. Una sa aksyon. Alang-alang paton sa nga Provincial Disaster Management and Program Division sa Sinimatinian, balikan tala na karona ang aton sining PDMT P mga kaksyon. Ano? Una sa balita. Una sa aksyon. Sige, balikan tala na karon action hands. Kung alang-alang gin man sila, no problem. Las 6:48 this time, before kita mag-umpisa formal sa aton nga pagpangalagad, ginaayot na kamo sa pagduko sining pila ka minutos nga pagpangamuyo. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic.
We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Subong adlaw, Biyernes. Ari na kita sa Marso 20, tuig 2020 na, mga kaksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direction radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters nato ng aton sining numero 093822550517 para sa inyo sining mga komento, reactions, kag greetings sa mga viewers naton nga nagalantaw watch live sa aton sining Facebook Live. Pag-chat lang kamo dira kay basahon ta nagkaron kamera kita sang dako nga tiyempo mga ka-aksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onward na, Tob-Tob las 9 takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Amo na ning sitwasyon naton sang ginatawag iya COVID-19 nga ginapag-awayan naton subong kung paano ini siya matap na baw. May ara pa sa mga tawo nga padayon nagaro-ro sang illegal nga droga. Sini nga hapon duha ang nagkaladakpan mag-utod ang isa person under monitoring pa sa COVID-19. Ini nagluntad dira sa barangay 2 ning syudad sa Bacolod di kompleto honta ni karon detalye with action John Diaz mga kaksyon. Amo ni mga tao nga way gid nga pinsar sang ila sini nga buwas damlag kag wala man nga pinsar sang ila sini mga tupad balay kag pamilya. PUM nagli nagaro-ro pa kag sagi pa kasuyop gyapon sang illegal nga droga. Bono klase mga tawo ini. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita dito sa Negros Oriental kagabi ginapaulanan sang bala sang ginapatihan mga miyembro sang New People's Army ang detachment sang Philippine Army dito sa may area sang Gihulngan. May lang kay way sang may nagkalapilasan sa bahin sang Philippine Army kag wala man sila ideya kung nagkalapilasan man tong New People's Army kay nakabaslanay gid sila sang lupok mga duha ka minutos nga binaslanay sa mga lupok mga kaksyon. Tidismayado direng Philippine Army kay kahapon lang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-ceasefire anay kag bululigan nga awayon ining COVID-19 nga ini. Pero tiway ginagtuman no? Suno sa Philippine Army, wala ginagtuman sa ceasefire ang New People's Army. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Kay nasang aga sa area sang Inayawan, Himamaylan, may isa ka tricycle driver ang ginluthang patay. Werte no? Amo na ning sitwasyon ta makuha pa yang magpangluthang kag anyways padayon gihapon ang do ka usual lang gid nga buluhaton ano? Ay grabe nga hitabo mga kaksyon kag diri sa probinsya. Duha ka mga aksidente nga nagluntad sa sur nga bahin sa probinsya, duha man din nagkalamatay man no. Ini nagkalalatabo ini kagabi mga kaksyon. Sige, alas 6:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang mga balita gikan naman niya sa probinsya sang Negros Occidental karon dugay-dugay.
may mga positibo kita nga mga updates, hindi positive sa COVID-19 ha. Positive nga mga updates sa aton kon coronavirus disease ang paghahambalan o kon COVID-19. Kay nga man may ara sang atong person nga nangin PUI kag nag-PUM nga nagatrabaho dira sa Sangguniang Panlalawigan, negatibo iya sa COVID-19. Pagkatapos Bakaksyon 27 ka mga Negrosanon sa Batangas dugang PUM sa Negros Occidental kay pinangbuligan sila nga magpauli diri sa aton. Basi may magpinalagyo naman niha. Pareho kagab ito. Samtang pagpalagyo sang PUM nga quarantine, serving eleksyon suno kay Provincial Administrator Diaz. Tinadakpan to siya, hindi gid siya kaluwas kay kasuhan gid siya sa gobyerno mga kaaksyon. Kabalo ka sa nagluntad to kagabi may nagsawsaw pa kag nagpakilala pa nga muni na. Ay sus ko nga sitwasyon amoning away ta sa COVID-19 may mga grandstanding pa iya. Daway ginto daway blalami mag-intra pa kang magpakilala. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hulaton takaron sa Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center kay may ara sang urgent nga press conference nga patigayunon si Bacolod City Mayor Bing Leonardia, no? Sila nga mga inoras nagahulat kita actually nakaplastar na sila. Kung ano ining press con for Bacolod City Bakaksyon bantayan naton ini, no? Kay kung anong matabo diri, kung anong mga next nga move sa alkalde, ina may epekto man sa kabugusan nga Negros Occidental. Amo na nga ton sinulat-tulaton karon, no? Amo ring ulat-tulaton naton, pero ang 11 ka mga POIs tobla, ang 11 ka mga persons under investigation nga admitted sa hospital, negatibo sila sa COVID-19. Thank you gid Ginoo. Amo na nga ton sini pasalamatan, may naga-question pa sini nga mga result halin iya sa mga official naton diri sa mga otoridad naton. May naga-question pa mbal nila paano ini nag-negative ang result kay way man kita sang mga testing kits diri kuno sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Gamay lang nga pathaga. Kung di gin-admit ini sila, no, para lang gin maklaruhan kabungunan lang, kung di gin-admit ini sila, pag-admit nila sa hospital, ginkwaan ini sila sang ila sini nga mga specimen Aksyon Henry. May mga swabbing nibla, ginpadala ini sa RITM. Amo ning natawag nga Research Institute Tropical Medicine didto iya sa Muntinlupa. So amo ni siya ang naga-identify kung positive or negative ang ining PUI, na? So, ini nga 11 nga ini, ginpadala na ni sa nagliligad pato nga mga inadlaw. Nagbalik na di sa aton ang result. So, negative. Sa nagapamangkot da sa mga tulo testing kits nga ini nga wala tadi, at least, I hope nga nasa nagana kamo, no? Ini ta sa komentar nga wala ta namang-an. Much better guro magpamangkot Aksyon Henry, ano? Sang magkomentar ka nga daw ikaw pa yang nakabalo. Ti subong kabalo ko nga nakabalo na kamo nga amo na result kadlawan ta pa. Ha 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 ha. Paano kita mag-negative kuno kay white di sang amo ning ginagamit sang medical team. Ti subong ni-explicar ko na sa inyo kabay pa nga nahangpan nyo na kag nugay na kamo reklamo. Kag magpasalamat kita nga nag-negative ini sila. Da? Sige dungagan tani karon sa ato nga pagpangalaga ng balita lokal. Balantayan ning diri sa Bacolod do. Kabalo kami mga nagalagaw nga mga information subong nga gina-check namon kung i-confirm ini kung hindi kabay pa nga hindi lang. So morning may ara sang press con sinagabi bisan ako subong ligom duloman ko kung anong kaundan sining press con nga ini kay wala man lang sa initial kung ano ini. Balantayan ta karon dugo na tutok kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Maki-update kita sa balita na sa national. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, sa sining mga tinion, nagpapriskon sining hapon ang Department of Health, ano? O kon DOH diri sa pungsod Pilipinas kag may ara sang panibag-o nga mga panibag-o nga mga balita kung coronavirus ang paghambalan.
According iya sa DOH, naglabot na sa 230 ang confirm nga ini sila ang may ara o kung ini sila ang positive sa COVID-19. Halin sa 217 kagabi, subong nagdugang ang 13, 230 na mga kaksyon. Sa 230, 18 na ang napatay. Halin sa 17 na dugangan sang isa, 18 na ang napatay. Sa 230, 8 diri ang naka-recover na. 8 diri ang naka-recover na sa Sinimaterion. No? So, ang 18 kag ang 8 nga ginahambal naton included ni siya sa 230. So, kabay pa nga hindi na ni magdugang. Every night nagapangamuyo kita nga hindi na ni madugangan pa ang ining kaso mga kaksyon. Dali gid lang kay ari may ara sang ginpagwa nga statement subong. I mean ginpagwa nga balita ang Phoenix Blining gasolinahan may ara sang big time nga rollback action hands sa gatong. Ang diesel manaog sang 3 pesos na naman no. So halin sa 30 pesos mahimo na lang 27 something. Ba nagabratong diesel Ang gas naman niya mga nubo sang 2 ka pesos. So mga labot ini sa tag 40 pesos na lang more or less, no? Ini mag-umpisa na buwas nga daw ang pagpanubo sang presyo sang gatong mga kaksyon. Bisan nga panubo nila kung nag-aaway kita sining COVID-19 nga halimaw nga ini daw ay gitagyapon, daw di man tagyapon masadyahan action hands, no? Daw hindi man tagyapon masadyahan. So wala tontang iban nga mga gas stations, ang iban nga mga oil companies kung may araman sila sang plano nga magpanubo man sa presyo sang ilaw sini nga gatong mga kaksyon. Sa iban nga balita iya sa national ang ari sadya man ni ari pamati kamo diya kay hindi kita gusto nga matabo man ina diri sa aton. Kung kay isa may mga tao dan ka mga tikalon kay ining isa ka 41 anyos nga si Rolando Rio. Ini siya ang gindakop sang kapulisan action hands. Nga ang gindakop ini siya. Nagpalapit siya sa mga tanod nga nagapatigayon sang monitoring kay ti may mga enhanced community quarantine to subong mo. So mga tanod naga-istorya naga-roving ining si Rio nagpalapit kag nag-intra siya sa istorya sa mga tanod. So ang ginistoryahan parte sa COVID-19. Why siya bala nagsaligbat? Do sinuyaan niyo bla? Pasagi kamo kapati sa ng COVID-19 ngina. Kamo na bla? So daw wala yung respeto. Daw inang ginatawag naton nga why sa hindi siya kuno madutlan, no? Hindi siya kuno madutlan. Ti dinakop sa sang pulis. Pero dali gid lang mga kaksyon kay may breaking news kita sa sininga mga tinion sa ton sininga pangalagad subong iyang gabi. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. We have Aksyon Dale Salazar gikan sa gina-check naton. So gindakop ini siya mga kaksyon, no? Ginpriso upod sa isa pagidiri ka babayi. Isa ka babayi mga kaksyon. So hindi kita maglahog-lahog sining COVID-19 kay may ara sang kaso kamo nga tubangon sini amo ni ang kaso nga mapabutang gid kamo ya sa sulod sang prisuhan kung maglahog-lahog kamo sini. Seryoso ni ang coronavirus nga ini mo. So di ta maglahog-lahog mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. We have Aksyon Dale Salazar sa DO Government Center. Aksyon Dale, may gabi. Action dry ongoing ang press conference dito sa Bacolod City Government Center sa sininga mga tion kaga breaking news ang Bacolod City may isa na ka patient under investigation nga nagpositibo action dry sa COVID-19. Ini ang gin-confirm ni Mayor Bing Leonadia upod din ang mga city officials kag ang otoridad gikan sa City Health Office sa sininga press con action dry. Ang background sang sininga COVID-19 patient nga nagpositibo action dry isa ka lalaki, 56 anyos, kag mayara sang travel history sa London Action Bray. Ini siya ang nag-abot diri sa Bacolod City
sang Pebrero 29 aksyon na Bryan. So sa karon nagmano na si Mayor Bing sang intensified no or intensive contract tracing kagiyaman sinigintap ang aton sininga kapulisan nga magbulig para masiguro nga accurate ang contact tracing nga ginapatigayon aksyon Bryan. Ginpahayag din ni Dr. Maria Carmela Hintoli ang City Health Officer sang Bacolod City nga stable ang PUI ang COVID-19 patient diri sa Bacolod Action Bryan kay nagapangita man sang signs and symptoms wala or senyales nga naga-recover siya action Bryan. So suliton ta lang male COVID-19 patient action Bryan diri sa Bacolod City 56 anyos kag nagapadayon sa pagka-recover sa isa diri ka medical facility sa Bacolod City action Bryan. Wala gin buyagyag no kun bala isa ka nagrense, isa ka Bacolod non, ining nagpositibo action Bryan sa tining masakit kay sundali kay Mayor Bing ila sini gina-observe ang protocol sang Department of Health regarding sa pag-announce sang tining COVID-19 nga patient action Bryan. Okay, Action Dale. Clarification lang, ano may result na nag-abot ini halin sa RITM nga narahambal naton nga ini siya ang positive? Action Bryan, si Mayor Bing ginpabalo siya sang DOH Regional Director nga si Ma'am Concobar kung hindi ka magsalang niya siningalan. So amo ni dayon urgent presscon ang ginpatawag sang alkalde. Ang report nag-positive ining patient no nga gina-obserbahan sa medical facility sa Bacolod City halin ining information sa regional director sang Department of Health action Bryan. Okay, private or public hospitals ang ginamtangan niyo sa niyon? Wala action Bryan gin-reveal as of now kay ongoing pa ang press conference. Actually mga 5 minutes pa lang nag-start ang press con. So ang iba nga detalye ongoing diri sa buong ginatalakay. Ang importante diri sa karon diri sa mga city officials kag health authorities nga mangin accurate ang contact tracing nga ila sining ginapatigayon action Bryan humalin ang ginsakyan ng eroplano kag ang mga na-encounter sining COVID-19 patient action Bryan amo ni sa karon ang ginatinguan sang otoridad nga makilala para ma-quarantine kag ma-obserbaran kung wala nagapakita man sang signs and symptoms sang COVID-19 action Bryan. Okay, karon dugay hibaloon tanay kay naga-mention kada nga nagaka-recover man siya may mga signs nga may mga recovery sa part sining 56 anyos. Ano lang siya ano man ara lang sa maayo nga sitwasyon ang kaugalingon ni Action Date? Incomplete isolation action Bryan. In-isolate lang siya sa gihapon samtang nga gina-confine sa undisclosed nga hospital diri sa may Bacolod City action Bryan. Ginaklaro lang naton kay kadamo gilayon sa mga information nagasinulod nagapamangkot concern lang tanan. Isa lang ha, hindi duha. Isa pa lang action Bryan, isa. Kay pang isa lang kag hindi na madugangan pa ang COVID-19 positive diri sa may Bacolod City. So isa na action Bryan ang una yung nagpositibo sa COVID-19 diri sa mga syudad ng Bacolod. Sige. Okay, tawag lang anytime. Sa mga ka-action naton, we are live sa official Facebook page and ongoing ko man ang press con Action Bryan and hibalaw na na ang further pang matikang sang task force matapos nga mayroon na kita diri sang positibo nga kaso sang COVID-19. Rekta diri sa Bacolod Action Dale, Action, pasensya gida. Hindi kita ka direct live dito sa press conference mismo. At least mabatian diri sa aton nga mga nagapamonitor sa radyo man. Sige, i-live na to Action Bryan kay protocol diri. Sige. Okay. Una sa balita, una sa aksyon. Naga-monitor ka mo subong sa press conference diri sa syudad sa Bacolod with Mayor Bing Linerdia. Kagiman pa ka mga opisyal. Regional Director of the Department of Health, Dr. Marlene Condocar, through a telephone call and a loudspeaker heard by all of these ladies and gentlemen here with me, has confirmed that one of the PUIs in Bacolod City has been tested positive. But the patient is stable, recovering, and in complete
admission in a hospital in Bacolod. He is 56 years old with travel history to London and arrived in Bacolod on February 29. So I had ordered the City Health Office, the Dr. Carmel Hinsoli, to immediately conduct an intensified contact tracing and find out where has this patient gone around in Bacolod City. And we will ask the police and other intelligence units to help us come up with a very accurate contact tracing of this patient who arrived from London last February 29. Alright, Julius. Mayor Kidwin, kung i-walk through kami, if you say enhanced community quarantine, ano ang requisite? Does it mean if we have one confirmed case, would that qualify us sa enhanced quarantine or hindi? Mr. Legal Officer, yes, that what was cleared with Dr. Convocar among his advices is that it is not time yet to elevate it to enhance. And may I just emphasize again, ang mga basic, wash your hands, social distancing, and stay at home. May I ask this, kung pwede sa aton pumuluyo, magpahimunong ng kamuanay sa inyong pangimalay palikog. One of the businessmen here, James Chu, was just right when he said, kung kamo magtinir lang sa inyong balay, hindi kamo ma-infect. I think that's a very wise position. So, amo na, istikton ta ang curfew, istikton ta ang check-up points, kag tanan nga ang implementasyon, i-intensify to it, and the police is ready for this. Ray Shason. Mayor, yes. Hindi pamilya balas ang positibo sa under quarantine sila. Tapos sila quarantine use. They are considered PUMs unless will show signs and symptoms, they will be considered PUI. But kung isa sa ilabi may ginapasag, we are willing to swab them. Kasi close, close contact, very close contact ang sa mga relatives. We cannot, at the moment, you cannot count how many they are in their household. We are just putting them under PUM at the moment, unless one of them will show signs, and then we can declare that they're PUI. Anyone from our panelists who would like to add something? If you had hand, Doc Ray. Doc Ray. Yes, Melinda. Doc Lan. So far, what is the status of the PUI and the PUM in Bacolod? Yung latest na data. Okay, so good evening, everyone. As of the release this morning, we have 11 PUIs in the city of Bacolod admitted in all our hospitals. 7 males and 4 females. 5 of these are new admissions, actually. As we were informed, all these patients are in stable condition. Total PUM
monitored and followed up by our viewers is 1,123. Raise your hands, please. Follow-up lang, Doc. Bali, clarify ko lang. Bali, pila result, negative result ay nakuha daw from our ITM. Okay, so we have received a cumulative result from our ITM, which is 13, which are all negative, and this one is the newest, which is so 14. And we are expecting some more. Kay di pa una nila ni pasulod today ang result. Yes, ay, ang 11, Doc, wala pa na na-include. Sa which one? Ang 11 na bago na PUI. Wala pa. Raise your hands, please. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Hello. In the meantime, anyone from our panelists who would like to add information? So, liwato na namon na kinanglan di Japon ang pagpati naton sa mga guidelines. You wash your hands, you stay at home, and do not ask people to visit you at home. And social distancing, and everybody has to play a role. One of the things we should learn from this is to remind us that you never can tell where will it come from. So, hindi pag-abot yan how would we have known? So, the best antidote is stay away from somebody. Wala sa kabalo kung sino na siya, ano na siya. Please, napangabay ko sa atong kumuluyo. And may I repeat my advice to people outside of Bacolod City, as we are in the state of general community quarantine, that please do not come here unless it is that absolutely necessary, or unless you are one of those we have exempted for valid reasons. And it can work vice versa. So you general community quarantine. Mayor, Nanel, yes. Mayor, considering this latest development, for sure, dago naman yung criticism and bashing ang maara sa social media. And probably may fake news sila naman magwa regarding this. So, anong appeal mo and it is enough that we have this news. Paliho hindi na paglabugaya kaya you are not doing any good to the city by doing that. We are listening, we are open to suggestions, but please naman, we have been burning the midnight candle just to attend to all this. Binatinguhaan namon to the best that we can nga ma-contain ini. But it is not enough nga maapilar lang kami kundi kinanglan may kooperasyon man nga mahalin sa aton mga kautulan. Kag sa tion nga kung tani magbinuligay kita sa ulihiran na ang mga kamulitika kag ang mga irresponsible nga mga especially in the age of social media, there are those who are just so
unmindful and just so outright irresponsible. Kaya mamati man kami kung may idea mo, but at the same time, we would like to assure them, together with the Vice Mayor and our City Councilors here, that we are doing this with the best of intentions. We're doing this with the best interest of the people in Bacolod in mind. And kung mamulitikagid man kamo, hulata lang, hindi lang sa maglahog sa inyong utang, kaya hindi niya bagay niya malahugan natin. Kaya nakita natin, worldwide, this is a problem. This is war. But the problem is, we do not know where the enemy is. Hindi na makita. Hindi na kabalo, kundi hindi siya mahalin. And that is why we just have to pull together, be able to help each other and follow the guidelines. Kaya maayo ina ang tinutuyo na sa Department of Health. Una ang amon, ginasunod. We follow the guidelines, we follow orders. One thing ang common na ginamuno nila sa social media, Mayor, is dapat kung may testing kits available sa Bacolod. So what is the status of this? Is it possible for us or no longer? Yes. And for sure that is something that is all over the Philippines, like testing kits as a big issue. Although today, ang tawag sa po si Governor Gwen Garcia sa Cebu. He was asking me about the status of things in Bacolod because he wanted that state in Bacolod to be compared with what is happening in Cebu. And among the things he told me was he informed me nga may bag, what we have been waiting for, may ara na sa accredited on DOH, yung mga test kit companies only today. So, kabalo na niya subong ang City Health natin, and I told them to give this the top priority in sa ilang programa. So, of course, having that with me will entail other things like the machine and so on and so forth. But I assure you that we are going to pursue that as a top priority. Prof. Celia. Doc, sa muli, sa nagabuti siya February 89. At ang tanong sa Doc na confined sa hospital, kagapila na sa ka-date as of today, nga na-confine siya rin sa pag na-discover ka ng POI sa lang. Okay, the patient has been in the hospital since March 6. March. Until today. Raquel? Well, ang isa sa pinaka-importante na participation ng bishops. The Vice Mayor is going to call the barangay captains tomorrow for a meeting, and I will join. So maybe the barangay captain can talk about the barangay captains. The Vice Mayor can talk about the barangay captains. We are working 24/7. Muna assurance sa public. Ang tanan na actions ni Mayor na Mon, ginatunan na siya. In fact, si Mayor, hindi ito lalaki ng hambal yan, no? Male, female, date, dahil. Tungkol, he is very tired. Aga naman ito, mapulit ka ron. Tuwa ni Brooks man, ano yung aga tanan? Sobrang ang pag-visit sa executive order. Kaya ang ato problema is a serious problem. Kaya hindi mo yan yung masiling na approach without thinking. Tomorrow, si Mayor ng patawag meeting sa atong barangay Kapitanes para ma-organize natin. Kaya may palabuton kitang gutom eh.
Lamo na nawat ang kubra, especially ng ating mga informal workers, no, drivers, tanan. So, nagpatawag si Mayor tomorrow siya. Amo na may series of meetings. Businessmen, bitawag din, hospital authorities, para matunan natin siyang maitigit na tatlo. So, ang atong barangay official, invite ni Mayor tomorrow, istoryahan ka ang, hindi pwede naman kanya-kanya ba eh. Katapos sa LGU, subong kanya-kanyang decision. So, dapat, ang atong barangay, sa Puerto City, at sa congressional office, isang atong direction. So, tawag sila di tomorrow, para makabulig sa silang sitwasyon. So, no. Hi, sir. Can I just add something related to that? No? Kay Jutay Langgit. Kahapon na meeting kami sa mga businessmen. Actually, we met the doctors. And maybe the city administrator can report about the technical working group. Okay. And we are drafting an executive advisory. And before I even say that, may I thank the malls in Bacolod na nag-issue ako executive advisory to all the malls. And even if it were just an advisory, they all comply. So I understand by now, as reported to the city administrator, all malls in Bacolod, the major ones, have been closed. And that is a good step towards, social distancing. Going to the subject matter, we are going to issue an executive advisory addressed to all the businesses in Bacolod, as also proposed by Mr. Edgar C. yesterday in the meeting with the business community, that given this very unprecedented and this stage that we're in, na kung pwede, si Iho nang nilaanay sweldo ang ilang mga employees and workers. Because after all, we have that moral obligation to do so. So we will appeal to them. And they have even, some of them had already even voluntarily said that, so dako na nakabagay. Aside from the preparations that we will make on our side. So this Thank you, Mayor. Sir, we also have the El Nino and then approaching man ang Tiempo Muerto, the sugar industry. So, are we planning to conduct supply inventory? Pila ka adlaw ka bulan ang biling ng pagkaon sa bugas, bulong. Is that part of your concern? Yes. It is part of our concern. We had been meeting with our PHC personnel, for example, the DRRMO, and other agencies, and let us hear a report from the city administrator, because as a result of the meeting with the doctors yesterday, my technical working group naging CR, and we have some development from this technical working group that immediately met today after yesterday. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon! Sir Arnold, sir, our positive sa COVID, sir, this is the first record in Western Visayas, or it is in Bacolod only? The first in Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:29. Bacolod. When we hear from the city administrator as regards the technical working group.
Thank you, Mayor. As of yesterday, after the meeting with several groups and associations of doctors and the members of the interagency task force on COVID-19, the Mayor Ping, has created a 5-man technical working group for the COVID quarantine center. It's going to be called the COVID Quarantine Center for our PUMs. And this will be at the ETCS 1 Extension building. And it will be ready within the next few days, maybe in the next couple of days. And at the same time, we will also be establishing a respiratory center. This will be for patients who are manifesting or having signs and symptoms of respiratory condition, so that this way, if the city has its own respiratory center, this will be for consultation and will be supervised by doctors, pulmonologists, and this will remarkably decongest the outpatient departments of the various hospitals. Because of COVID-19, halos tanan nga ginatrangkaso, nagaubo, nagalain matsyag, nagaduda sila na may COVID. No? So, unlike before, kung do medyo trangkaso, wala malang gani, kita malang self-medicate. Subong, ang attitude sa mga tao, kakadto sila sa outpatient department, papakonsulta, and it was found out yesterday from the feedback coming from the doctors and hospital administrators that the outpatient departments are already congested with these types of patients. That's why Mayor Bing, again, through the technical working group, has also ordered the creation of the respiratory center. And we are planning to put it as a day center. We'll be putting up cubicles for the doctors to examine those patients. The technical working group is composed of Dr. Romela Titles Ruiz, who is a specialist in epidemiology. Also, Dr. Hector Gallares, who is the former president of the Bacolod Adventist Medical Center. Dr. Ernabel Montinola, who is from DepEd, representing DepEd, and Lieutenant Colonel Arnel Pico, and myself. And I understand si Dr. Titles Ruiz has actual experience in MERS and SARS. Yes. She's an expert on infectious diseases. Yes, Senador. Councilor, the ETCS 1 extension will be our PUI center or PUM center? It's our center for the PUMs. It's going to be called the COVID-19 Quarantine Center for PUM. It will be manned by barangay health workers under the supervision of our city health office. Yes. Reynolds. Mama, good evening, Manu. Kundi may araw na tas bunga isa ka positive sa COVID-19. Is just in case na magdadakot o magdadamo, may araw kitang area tas bunga. Kasi sa PUA, may araw na. How about sa mga positive, no, may araw silang area, mga pwede natin dito sila ma-quarantine? Ang aton mga hospitals sa Bacolod, each of the hospital has a dedicated isolation room for possible patients with COVID-19. So as per the inventory, as of yesterday, we have a total of 38 isolation rooms for COVID-19 patients. Actually,
ang IAS and Corazon Locsin, although they have 16 rooms, it can still be expanded according to Dr. Julius Junon. May we know kung prior mula sa March 6 na pag-admit sa patient, kung di siya nagkadto, anong mga activities niya based sa record? That's the reason why we need to track it sa intensive, sang iyang whereabouts, kung di siya nagkadto. So that, para ba naman naman kung sino nakarahupilot niya ng mga tao. Yes, sir. A Filipino male, 56 years old. Tama pa. We cannot give you the name. Alright, no more But I question. know you will have a way of finding out. Dale, CTR. So as of now, isa pa lang ang PUM center natin, and then we don't have PUI for mild to moderate symptoms. Well, while we will be piloting only one center. We will also be at the same time preparing 7 other centers or districts. We follow the districting. So we will have, in effect, a total of 8 centers for PUM, just in case na magdamo ang cases. Of course, hopefully hindi man tani. Any more questions? By the way, may I make this announcement that personally I tried calling Governor Lacson, but his phone was not answering.